ukuthi hey mina angikwazi ukutrade ngoba anginayo i-laptop. No, you don't need a laptop. All you need is a cell phone. Athi yabona sengingenile manje sengiphakathi kwi-demo yaka XM, right? Njengoba ngila kulesi screen sami mangifuna ama currency pairs ngiyawathola la efonini. Athi yabo lonto le mangifuna ama currency pairs mhlambe ngifuna yini futhi enye ngathi ngiyayifuna la mangifuna ama commodities o gold naba la ngaphansi kwama commodities mangifuna i-crypto nayi la i-crypto ikhona la yabo lonto le. So if kungukuthi ufuna lezi ezitradwa kakhulu mhlamba ama stocks ufuna ini ama popular currency pairs cryptos commodities uzokuthola konke la under popular. So whether usebenzisa cellphone whether usebenzisa laptop into e1 kuyafana. Asingene ku gold siyangena ku gold njoba sesiphakathi la ku gold bafethu nathi into evelele ngayo ithi lento ngingena la ngine AI yami la nginama analysis wami la mangiwafuna ukwabheka nginama insights mangifuna ukwabheka but into engifuna ukubonisa yona ngifuna ukubonisa nali button lethu lokuqala leli okumele silithinte ukuze siyongena kuphi egolideni phela njengoba silikhethile sifuna ungena kuphi egolideni. Mawufika ke usungenile inside igolide ila usuzokwazi ukufaka khona ama indicate ama instruments uchange nama time frame. Athi yabo mawufuna ukuchange ama time frame uthinta la na ngiyawudisi yamthinta nanka ama time frame wonke akhona yabona 1 hour 4 hours 1 month 12 months 1 minute 5 minutes 15 minutes yabo ama time frame lawe. Okay, and then mawufuna ama indicator uthinta la ebutton leli lama indicator mangilithinta sizobona ke la onke ama indicator akhona nyabo onke ama indicator akhona onke ama indicator akhona yabona lonto leyo. So mongasawadingi uthinta la uyavala la nethi yabo so uvalileke njalo. Mawufuna ama instrument ufuna iFibonacci uthinta la na iFibonacci yethu retracement athi niyayibona nansi yabo usuyifakileke la. Okay, then mawungasayidingi njalo uyobe ungithi uqedile. Mawufuna ama trend line wakho uthinta la nanka ama trend line wethu siyawathinta angithi yabona njalo iyavuleka ifoni nanka ama trend line o horizontal line naba o horizontal ray bakhona. So kukuwena nje ukuthi yini osuke uyifuna usuke ufuna ukuyisebenzisa yabona. Yes, so omunye uzothi mina babuzungu sengifakile kangikwazi uku-edit. Hayi indicator ngithi ufika uyithinte. So mase uyithintile ake sithi mhlawumbe ufaka le ake sithi mhlawumbe sifaka i-moving average. Sifaka i-moving average. Siyascrolla ngithi siyayifuna. So mangabona useyintweni ukhathelo lokubhiza uscroll athi yabo nawo ama moving average asekhona. Mangabona uloku ufuna ukuscroll uzothinta la kusearch ngithi yabo and then bese wenze njani bese uyatype la uthini ke moving yabo suthi moving average njalo sekuya ngawe ukuthi yipi inhlobo yayo oyifunayo yayibona lonto leyo moving asithi ke average yabo. So njoba ke esekhona ke la usuzoscrolla ke la ukuthi yipi oyifunayo. So mhlawumbe lethe ufune ini i-exponential nansi sengiyayithinta yabona njoba ngithi ngisebenzisa ifoni bafethu njoba sengiyithintile kushuthi singenile ngale sengiyovala ke manje ngiyovala la nakhe ngiyavala then naye kithi niyabona sengingenile iyanginikeza i-EMA9 nansi ibhaliwe nansi EMA9 close 0. So mangifuna ukuyi-editor ngiyayithinta then sekuvela ini ibutton lama settings bese ngizothinta la kuleli gqamuza leli mangilithinta sekuyavuleka ukuthi ngikwazi ukushintsha ini inombolo yabo. Mangifuna ukushintsha ubude be indicator yami ngizofika ngiyithinte bese ngenze njani uveleka ibhamuza leli i-screen sami sokutype bese ngithi mhlambe ke 5 yabona lonto leyo sengishintshile ke njalo sengizofike ngithini sengithinta la sengithini okay sengiyathinta ngithi okay angithi yabo isishintshileke negama layo ini i-indicator yami athi yabo selishintshileke selubani selu EMA5 yabo.
mangifuna ukufaka u50 njalo ngibuyela kuphi kulo leli gqamuza athi yabo sengiyofaka u50 faka u0 nangu u0 ngiyamfaka yabo so nje base ngimfakile sengiyashintsha ke sengithi okay sengiyamthinta njalo okay nakya yabo isiyashintsha ke ilentuzane yami mangifuna ukuyifihla njalo i-indicator yami ingabonakali ngiyakwazi ucofoziso leliya inyamalala mase ngingasafuni ukuyifihla ngiyakwazi ucofoziso leliya ibuye niyabona guys lento engizama ukunibonisa yona omunye time nababuzungu lamaskwele ohlala wafaka ngwaza afakwa kuphi nali button lamaskwele yabo mawuthinta lona uzobona kunezikwele nasi na rectangular yakho nangu rotate nangu path na icycle nawo ama arrows yabo lonto le wena nje ukuzijwayeza ukuthi okay lento mangiyifaka uyifaka kanjani ngisuke ngenzani ngisuke ngikhomba ini yabo mawufuna ukubhala amagama kwa Excel uyakwazi ukuwabhala nali ibutton lokubhala amagama utext angithi yambo nali ibutton bafethu mawufuna ukubhala nje la uthi hayi lena yini swing high and then uyafika ukuthi text izobe seyiyakuvulela njalo yabo nali yabona la dot lawo a blue so mangifuna ukulibeka la igama lami la phezulu kwe50 moving average sengiyafika ngiyacofa ngithi yabo no ke ngiyacofa isiyangivumela ukuthi ngibhala amagama yabona lonto le sengithini moving average yonke into umuntu akwazi kuyenza ku laptop nawe uyakwazi kuyenza mangifuna ukuyihambisa ngizoyithinta yabo athi yabona ivezele libhamuza leli elincane leli eli round oshuthi sengakwazi ukuyithinta ngesandla ngomunwe wami ngihambise ngize ngiyoyibeka la ngifuna ukuyibeka khona simple bafethu asidingi i-laptop yikho lokho ongakwazi ukwenza la usebenzisa ini i-app yakho kwa Excel mawufuna ukuthengisa na ubuy makuthiwa uyabuy emarket uyabona lonto leyo na ubuy uyamthinta angithi yabo usuyafaka ini la ufaka i-stop loss lakho la ne-take profit yakho la uyakwazi ukufaka mawuvule nje la wathi stop loss and take profit and then iyakubuza ukuthi take profit yakho ufuna kube uprice bani nayi price yakho iyavela lapha uzokwazi ukuyi-update iprice yabona lonto leyo yabo so mawufuna kube i-stop loss sakho iyavela lapha ukuthi ufuna kube ubani price stop loss so ingakho ngiyengikhuthaza ukuthi faka nama horizontal line because ama horizontal line aphuma neprice nizokwazi ukubona ukuthi mangibeke kule price i-stop loss sami sithini uma ngibeke kule price i-take profit yami izobe inginikeza malini simple as that guys mhlambe ke let's say awukhona ukubeka ama price uthi wena mhlambe ufuna ukwenze njani ukuyisebenza ngani ngama amount yabo mhlambe i-stop loss sakho ufuna kube umalini 100 rand shothi usiyoshintsha phela ufake la ungene la uma kuyi-ZAR uyasho ukuthi ufuna ukuluza malini 100 rand yabona lonto leyo and then i-take profit yakho uyasho ukuthi mina ngifuna nje ukuthola u200 usuyofaka lapha ya ku-take profit yakho yabona lonto leyo so i-Excel izamile kakhulu bafethu ukusisiza ngalento wena okwakho ukuzijwayelanisa ukuthi isebenza kanjani so ama video kakhona noyo XM app uzokwazi ukubona ukuthi okay ama button asebenza kuphi kanjani but the introduction engicabanga ukuthi ubuyidinga yile ukuze ukwazi ukubona ukuthi i-cellphone ne-laptop kuyafana akunamehluko umuntu wakithi onsundu akunamehluko cela kuhambeke manje uyobhekelela ivideo ethi noyo XM app uzoyibona ngohlelo lwe-laptop kodwa yonke lento oyibona ku-laptop ikhona la efonini into eyenza ukuthi ngisebenzise i-laptop ukuthi ngenzele ukuthi wena uyibone kangconywana futhi ukwazi ukufunda kahle ngescreen esivulekile ngoba ifoni incane ayibonakali kahle thank you bye bye